الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariyami, mga babayami sa agama Islam, yang kaiman tuwa pumagusayin tano na sabudaya sagyang kutwa marata aso nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na linindungan niya sa iku nabit si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mga rarata ini sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na di niya nakabaya uba sa kaniyan na maadno nagyang kai mga rarata. Giyang kai marata ap keeden na tanto kumadakal. Ugay na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mi'aloy sa hadith a penutul no Ibn Umar radiyallahu anhuma sunabitan wa Muhammad na pelindung sa kaniyan sa giyang kaiyapata marata. Upama ko sutaw na malauna giyang kuto limo o di na dedakalo na giyang kuto limo wallahu subhanahu wa ta'ala na di niya nakabaya o ba madaagi ang kuto limo ay pambagay ron wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi dia naman buna upama ko sutaw na tetagumpia sa dunia, tetagumpia sa agamanian, sukang bubulawasan niyan, na di niyan naman buka baya uba kasambi agi ang kutuwa kapaka tetagumpia niyan, asi matagus agi ang kutuwa mga tiuba. O di na di tano kabaya agi ang kutuwa rarangit. Swallahu subhanahu wa ta'ala napsupan niya nagyong kutwa uripan yan. Nagi-iman to ipumagusayin tano agyang kaya marata alinindungan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akailangan naman bu ama paganad tano. Dua ini pangan niya yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miya panutulo Ibn Umar Peter uyana sukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayabtadiyan na din yan diterun agyang kaiyapangan ni. Paganayro natigo nabitan wa Muhammad Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatika wa jami'a sakhatik. Yang kaiyapat nagi panganiw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alinindungan niyan si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Tanudan tanwa yung mga pagarya kami akapiya-piya ini ilmu akiuman sagyang kuto kanalatano. Nagugyang kaiya dua panganiw nabitan wa Muhammad na paduntan waya sagyang kuto mga dua masisiyap tano lalayo nagyang kuto kapambati at tanoron. Paganayron Namiyangan isu
Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iku Allah. Tina ya Allah, mata na saken na pelindunga kuraka. Sagyang kutua ka keda olimu uka. Naman ito mga pagarya. Kagi sulimo na adina galabak upama ko sutaw lilimuun wallahu subhanahu wa ta'ala nang galabak kaniya nagyang kutua galabak na keda agyang kutua limuun wallahu subhanahu wa ta'ala. Nakusay tanubuan na namay agyang kutua anto na ay kesabapan sagyang kutua kap keda agyang kutua limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Naman agyang kutua paman nakakakailangan na tanoron madagalatawa paman na malaon agyang kutua limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Napaganad tanwaya ka antano makalidas sagyang kutua paman nakap keda agyang kutua limu rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikadua apangan yung nabitan wa Muhammad nagyang kutua kap keali nagyang kutu maapian. Paman na sutaw na tutagumpia na babedin na paman na matagu sagyang kutua marata. Na. Ikatlo linindungan ng nabitan wa Muhammad nagyang kutua panakaw ararang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fujaati nikmatik paman nagyuto so panakaw ang mga tiuba adi nakatawan o tawagyan ko to akapakaumanian na aya ikapat alinindungan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang ko to langulangwan o kesabapan sararang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Inusaya na ng mga ulama sa tigiran nagyang kana na dua na padanan sagyang kutua mga la dua. Paman na malay arga dua kailangan dinagyang kutua kasiyapa tanoron. Paman na malay untong agyang kutua tao akisampay ro nagyang kaiyapang ni nagumapagan na di nagyang kaiyapang ni na aya mala na din yan na ya di mi pamangani si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Malalayo nagyang kutua din yan nung di katteroa. Paganayro nagyang kutua inalawi tano kagiya asunabitan wa Muhammad na pitero en ya Allah mataan na pelindung ako raka sa agyang kutua kakeda agyang kutua limuka. Ino to mga pagarya na kagiya mataan na suwallahu subhanahu wa ta'ala na kadirun gausian nagukap pagkaganyan agyang kutua kakeda agyang kutua limo ibabagay niyan si ikotaw. Naman miya kalabul-lubu daya sabutan. Miya kadagdagala si iku mga tao apkesimatano apaman na malakira nagyang kutua limo wallahu subhanahu wa ta'ala. Kapag ad na pagaring kaon, ad na tunganayin kaon, ad na siringan kaon, kilalang ka ang Muslim. Apaman na malaun nagyang kutua limo wallahu subhanahu wa ta'ala. Ugay nagyang kutua limo ay inibagay ron wala na matagun sumyagad. Matagun sumyagad na ayakiyaw riyanon na miya puto nagyang kutua limo ay babagay ron wallahu subhanahu wa ta'ala. Na inuto sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyanganinian si iku Allah aluminin dungo na tigyan na paman na ya Allah pelindunga ko raka sa agyang kutua kapkeda agyang kutua limuka. Kagisu Allah subhanahu wa ta'ala na kapaarian sulang wantaman. Kapaarian akuan niya nagyang kutua limu ay babagay niyan sa agyang kutua uripan niyan sa aya sabab yang ko ng mga pagarya na bisababid dunub nang gulalan denuto nagusabab sa agyang kutua din niyan di kapakang gelebeg sa dusa. Aya sabab pinakamala
akap kada agyang kutuwa limu wallah sa agyang kutuwa tao, nasabab sa agyang kutuwa galbek a kadustaan, kap maasya. Na upama ko sa katano, na aya ilayang ka sa ginawang ka, na paman na malar ka agyang kutuwa limu wallah, na din ka kabay agyang kutuwa kada iyan, na uba kang gelebek sa ikrarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Uba kang gelebek sa maksiyah, kadustaan. Naman agyang kutuwa katir wallah, gimal adalil sa suratu Ibrahim. Tigu wallah wa itta'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Pada sagyang kutuwa maana niyan na tigu wallah aguniya pakalang kapan rakano o kadna niyo. Pakalang kapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Upama ko sakano na manalamat kano. La in syakartum manalamat kano. La azidannakum na pagumano mananakan narakano agyang kuto limu akan na tigu wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa manuto na sulimu ibabagay niyan sa giyang kutuwa tao na ayaka pakalaian, ayaka kumaniron na sabab sa giyang kutuwa di mi panalamat agiyang kutuwa tao. Di niya ni mi panalamat si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na tigu Allah wala in kafartum mataan upama ko sa kano na mungkir kano. Paman na miyungkir ka, minggilabak ka sa mga galabak ang mga rarata, na aya sumbi, nagyang kutuwa ka, turu Allah, inna azabi la syadid, na mataan nagyang kutuwa siksa akan, na tanto din ako margan. Naman nagyang kutuwa, kambidaan yan, sulimu Allah subhanahu wa ta'ala, na upama ko ipanalamato nagyang kutuwa ataw, na pagumanan Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na upama ko mungkir agyang kutuwa tao. Galabak sa mara taib kararang ito Allah. Natigu Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa siksa akan natanto din ako margan. Di nga magagapagarya. Agyang kutuwa paman na siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi ka pagusaya tanoron. Apaman na ayakabaya tano na pagumarga agyang kutuwa mga limu Allah subhanahu wa ta'ala. Paguman agyang kutuwa mga limu wallahu subhanahu wa ta'ala, nagudita no kabaya uba mada agyang kutuwa limu makapupuon si iku Allahu subhanahu wa ta'ala, na ayamala na dita no kabaya agyang kutuwa kasiksaan atan to na margen apaman na kasiksaan na puon si iku kadinantan wa rabbul alamin. Tigo mga ulama sulang ulang wanulimu apun si iku Allah na mataan aya kap kedaian na sabab sa giyang kutuwa kaungkir bisa babil kufr. Paman na upama ko sutaw na mungkir ay lagi diyan upama nakatawan susambeyang na paliugat na inungkira kautu kapaman na dikap sembeyang napaduto sa kaungkir. Apaman na sopan sa mga ulama, natigiran na paman nagyang kaya kabagag sa sambayang, o di nadip sutaw nadip sambayang, na paman na kaungkiro tuwa mala. Na. Pitero pinwallahu subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Anfal. Tigyan na dhalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Ay man ni mga pagariya natigu Allah agiutu man amata anaswallah na diniyan pagalin agyong kutuwa limu ini pangalimu iyan si iku pagtaw. Paman na di din na pagalin wallahu subhanahu wa ta'ala agyong kutuwa limu ay nibagay niyan si iku mga tao. Taman sa diran alin na agyong kutuwa si iku mga ginawairan.
Mata na suwallahu subhanahu wa ta'ala, napaka nag-agumata o suwallahu subhanahu wa ta'ala. Sa manuto mga pagariya, na si imi sa sabab sa giyang kutua mga tao, agiyang kutua kap kada agiyang kutua limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Pitero wallah tiga na taman sadiran alin na giyang kutua sisi ko mga ginawairan. Ay lagi diyan upama, na upo ka di penalamat, kapaman na alin na kaagiyang kutua matatago si ko ginawang ka, kabaka din na paman na ungkir, lagi tumambu ipaman na pagalin no Allah subhanahu wa ta'ala agiyang kutuali mo yan. Kapakayaban yan na kadin na pukas agiyang kutuali mo yan. Miyak kada-kada-kala. Apaman na kemasaan tano, nagkenegatan ang mga tutulan, ang mga tao, amiyada kira nagyang kutuali mo Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama, aya ka kada agyang kutuali mo wallah ini imbagay niyan si ikutaw na sabab sa agyang kuto taw alili mo unhu Allah subhanahu wa ta'ala. Dipindir ka sira ka buto paman na miyati mo agyang kuto paman na kakali na agyang kutuali mo ibabagay ra ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi dagyang kaya katiro ng mga ulama min qibali al-abdil mun'ami alay paman na saka alili mo na dipindir ka o ba paman na kabay aka maali nagyang kuto alimur ka wallahu subhanahu wa ta'ala. O pamakatigo mga ulama ko panalamatan na kauto si ko Allah thabatat wazadat na kilalayon kay stidi nagyang kuto alimur wallah anta aka badin ng pagumani wallahu subhanahu wa ta'ala. Kilalayon anta aka paman na pagumanan raka wallahu subhanahu wa ta'ala. Ugay dati ko mga ulama na upo na kauto ungkira, zalat na kedar ka agiyang kauto alimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Na anto na isumbiun wallah, na sumbian wallahu subhanahu wa ta'ala sa kalak, nagwayamanan yan na kaor. Paman na malar ka agiyang kauto rizki wallahu subhanahu wa ta'ala, na bakad na pama misunuratan to, kadang-kadang paman na parati agyang kuto ang mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala, kabaka din na miyongkir, na aya sumbi sa agyang kuto akatek na nakalaka. Paman na ketagur ka agyang kuto mala akalak, mala asawan, anta ka agyang kuto tigu mga ulama ajuan, kamarmaran, kagugutom, nalagi dinan, paman nakapkesima at tano si ko mga sabed, ang mga tao, asi ko muna nalilimuon siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Malakira nagyang kutwa rizki niyan, paman na mapi akap pagkakaniran, sa din sa kabayairan na keniran na kekaniran, ugain na, dasiran na panalaman si iku Allah, na aya paman na sumiyambi abetadiran nagyang kutwa kapo pobre, paman nagyang kutwa kaor, paman na miya pubrisiran na maraganda na paman nakapkasukatairan sa agiyang kuto paman na mga limukiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama agiyang kaya paman na kapkeelin agiyang kuto o di na kapkeda agiyang kuto alimu wallahu subhanahu wa ta'ala na mararang kumanan, mararang kumiyan agyang kuto alang ulangwan utaw adi makapenalamat si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagina ni paganaya linindungan nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iku Allah apiangan niyan apaman na dimada agyang kuto alimuun wallahu subhanahu wa ta'ala. Na upama kogin asakatano mambuna kabayatano agyang kuto alimu wallah na maistidi na paguman na pengenin tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala agiyang kaiyapangan ni unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaduna tigi nagyang kuto kap keeli nagyang kuto afiyah. Yang kuto tigi tanong kate tagumpiyah, kamapian, napkeeli na linay mga pagarian. Kagiyang kuto kate tagumpiyah
na kepakaya maali na tigu mga ulama sa giyang kutuwa so pakaian udi na giyang kutuwa balaian kepakaya tigu mga ulama so taon na titagumpia ugaid na maali na giyang kutuwa kapaka titagumpia niyan sa aya kaali na nun na makalao na giyang kutuwa al-ibtila wal-imtihan mga panapang wallahu subhanahu wa ta'ala mga tiuba wallahu subhanahu wa ta'ala sa lagid na giyang kutuwa kapag-useta noro pira-piray mga tawa makadadaya. Pira-piray mga tawa titagumpia. Ugaid, nabond na miya ka tundu-tundu gagiyang kuto ang mga tiuba, nagugiyang kuto ang mga eksamin wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi din natin mga ulama, natawa pa man na titagumpi agiyang kuto akang bubulawasan niya. Ugaid, na may alin badin miya sakit agiyang kuto ataw. Paman na yang kaya kasasakit sa mga pagariya na igira na bad na ya panakaw ap kisugat sa iku manusia. Ad na mga katawan tanoron, kagay na pagilayan tano, mapelawas. Ugay na sagyang kutuwa kakilay tanoron na puruman na miya sakit. Naman ito agiyang kutuwa paman nakapkailin agiyang kutuwa katatagumpi agiyang kutuwa manusia. Nalinindungan na unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amiyat tiro yan agiyang kutuwa tigay na watahawuli afiyatika. Miya kadagdagala sampulanan. Tawa paman na tatagumpi agiyang kutuwa alawasian ugaid na mi alin abas kaniya din na miya sakit. Nadita no maptiro paman na miya paman na saulan na paman na kaya sakit ya di ka kapakaya imanto na titagumpia na mapita na miya gadami nagyang kutuwa sakit. Kapakaya panatigong mga ulama at titagumpi agyang kutuwa agamanian nagutitagumpias kaniyan sa dunia na may alin agyang kutuwa kapakatitagumpian niyan sa paman na tipangan sa kaniyan wallahu subhanahu wa ta'ala nagu-iniksamin sa kanyan o kadanantan wa rabbul alamin. Lagi diyan upama ataw abara sambayang. Agi na sukap pagagamaw pama. Malaon suwaga maatigtan. Ugaid na, may alinaw to. Kapaman na, ayakiyaw riyanon na diskan niyang paman na pagagama. Lalagi diyan naman buat tigong mga ulama, apaman na tatagumpias kanyan sa dunia, ugaid na may alinaw to kayad na paman na minisambiun na giyang kutuwa miya katundu-tundu na giyang kutuwa tiuba apuun si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya afia na mialu Imam Ash-Shawkani rahimahullah. Ino to penganiyaw tawag giyang kutuwa afia. Agiyang kutuwa tigitan wakat tegumpia. Agi paman na sukon sukat tegumpia na matatagun agyang kuto kamapian utaw sa dunia na yamala na sa alungan na mawin. Naupama ko saka na paman na sisir ka agyang kaya afia. Ayaman na niya na titagumpia suginawang ka, titagumpia sukap pagagamang ka, nagupaman na titagumpi agyang kuto kauyag-uyag ka sa dunia na panganiyang kasi iku Allah diyuto maalin. Wa tahawulu afiyatik. Lindungin kasi iku Allah subhanahu wa ta'ala di maalin agyang kutwa betade ka amapia. Ayay katuluwa, alinindungan no nabitan wa Muhammad si iku Allah nagyang kutwa tigyan na wafujaat nikmatik. Apaman na tigitan wa ginansupan na kao tiuba apaman na di katawan nagyang kutuwa tao naman lagi dagyang kaya aluyaw no Imam Ash-Shawkani rahimahullah tigyan na mataan na swalla na igira at tipanganian agyang kutuwa uri panian igira apaman na siya upanian agyang kutuwa uri panian. Paman na, igira aswalla na kiararangitan niya nagyang kutuwa uri panian.
faqad ahalla bihi minal bala'i ma la yaqdiru ala daf'ihi. Na giyang ko tuwa tawa kaya rarangitan wallahu subhanahu wa ta'ala na miya patoton. Naman to. Sigurado din. Apakaw mau na giyang ko tuwa mga eksamen, mga tiuba, apuun si iku wallahu subhanahu wa ta'ala, adiniyan nagkagagaw ba niya no to, mala yaqdiru ala dafi uban yan to paman na maamar nagiyang kutu ati uba ini imbagayron wallahu subhanahu wa ta'ala paman na daw kit abang ka maran agu kabulong yagiyang kutu ati uba wallahu subhanahu wa ta'ala api apa natigu mga ulama agiyang kutu paman na timu agiyang kutu lang wan ukadin wallahu subhanahu wa ta'ala ugupang kairan nasabab sa agiyang kutu paman na kaya rarangiti wallah sa agiyang kutuwa tao, nadisiran din nagpakaugup. Paman na, di nga kugupan na ginawang ka, na apiapan so kadakalan o mga tao, kadakalan o mga kaadin wallahu subhanahu wa ta'ala na ugupang kairan, na di kairan din nakaugupan sabab sa agiyang kutuwa paman na, rarangita puun si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Agiyang kanan na paman na rarangit, atigo mga ulama, na mapakaya paman na din ka din nakatawan wanto na ikapakauman niya sirka. Na isa paman na sunabitan wa Muhammad na napaman na padsagyan ko tuwa panganin niya nagyang ko tuwa paman na wafuja ati nikmatik. Na miyakapiapay nilang una dua na paganda din tano. Saya ayam mo limpusan nagyang ko tuwa dua nagyang ko tuwa tigunabitan wa Muhammad wa jami'a sakhatik. Langulan upaman na ipkararangit ka. Ay kararangit wallahu subhanahu wa ta'ala wa jami'a sakhati. Kagigyan ka iya paman nararangit natigo mga ulama aswallah na igira kaya rarangitan niya nagyang kutuwa tao na anto na ikaswayan tigo mga ulama fakad halaka wa khaba wa khasar paman na kebinasad nagyang kutuwa tao. Yang kutuwa tawa kerarangitan wallah na kebinasas kanian din sa dunia na yamala na salungan na mori. Yang kutuwa taw na kelapis sa dunia na yamala na salungan na mori. Anta aka paman nagyang kutuwa taw na keenti oras sa kanian din sang kaya dunia na yamala na salungan na mori. Api apa natigo mga ulama agyang kutuwa paman na miyak kahito ito ay kerarangit wallahu subhanahu wa ta'ala na penganiyan kasi iku wallahu subhanahu wa ta'ala din kau tumanggalabak akasabapan sa paman na makaumar ka agyan ko tuwararang ito wallahu subhanahu wa ta'ala. Ito isaba pati kung mga ulama sunabitan wa Muhammad na na piyangan niniyan si iku wallah na wajami asakhatik sulang-ulanguan upaman na kesabapan sa ikerarang ito wallahu subhanahu wa ta'ala. Pero mananak mo mga pagariag yang kaya doa na sabi daya sa agyan ko to marata alinindungan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilangagtan waya pia imuraistano kaantan waya kepedsagyan ko tuwa paman na mga dua adi itano dimi pamangan ni si iku wallahu subhanahu wa ta'ala kapayap meti antano si iku kapita-pita antaas iku kagabi-gabi o di na si iku paman na kapakapasat tano sembayang si iku mga sambayang tano o di na paman na mga wakato at tatarim anon wallahu subhanahu wa ta'ala gyang ko tuwa pangan ni upama ko di tano kabaya apaman na dirakatan umada agyang ko tualim Allah badin na peguman na imoraistan waya nagugyang ko tuwa afia katugumpia na dikasambian sa paman na mga tiuba naguditan no kabay agyang ko tuwa paman na rarangit wallahu subhanahu wa ta'ala na imoraistan wagyang kaya dua kasuina kambu Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatika wa jami'a sakhatika mga pagariya patana na paman na dua malbud imurais dead na paman na baniya na kargan balasangkan wallahu subhanahu wa ta'ala sa madakalamapya pangani ko si wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kaiya pangani na napaman na tariman wallahu subhanahu wa ta'ala makalindung tanoro na mambu malalayon rakatan wagyang ko tualimu wallahu subhanahu wa ta'ala malalayon rakatan wagyang ko tuwakat tugumpiya nagupaman na ditano tiubaan wallahu subhanahu wa ta'ala sa paman na ditano kagaga ayamala na sa dunia salungan na mauri na napaman na ditano kabaya agyang ko to rarangit wallahu subhanahu wa ta'ala
siapang kanulangon wallahu subhanahu wa ta'ala. Pamakabagaran wallahu subhanahu wa ta'ala so paman na pangasasakit siya katano sa perangkom na kan sa kanwa salam alang-ulangwan ang mga bangsakan paman na di makapenderainon pumamakinig sagi ang kaiya paman na di tano di ka pamagusay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.